танзим ҳамавақт ҳамин дар мақсаде ки мардум ба сабук шавад, беҳтар шавад. ин дабдабаи ин вай ман тарафдори ин вай нест. нисбати камбағалот сабукӣ дорад. Чӣ масалан? хай расход камтар мешавад. Ин маошҳои мо қати худашам зиндагита мебарӣ. Конечно, тяжело, но видишь, все равно люди. албатта душвор аст, вале бубинед ки мардум ҳарфи президентро гӯш намекунанд ва хостаҳои худро анҷом медиҳанд. қарз мегиранд. Ман намефаҳмам инро. аммо агар набарӣ ҳам мардум мегӯянд ки камбағалро гирифтед. агар қонун риоя шавад ба мардум осон мешавад. вале мардуми мо инро намефаҳманд. ба ақидаи онҳо ин кори нодуруст аст. мераванду қарз мегиранд ки аз дигарон ақиб намонанд. ин албатта душвор аст. наберадорам. ба инаш тӯҳфагир, ба ваяш бихар. ман аз куҷо гирам агар маоши ночизе дошта бошам? И еще хиштомануху, сыру делай, всем надо подарки делать. А мне где брать, если у меня зарплата маленькая? Камбағал инҷа танзима риоя мекунад. Як хел дорандаҳо не. Рост. Бисёртар дорандаҳо не. Хаку танзим чигум бисёр чизи хуб аст. маърако мере, маъраки камбағал фарқ дорад, ини бои фарқ дорад. хоҳед нахоҳед. аз дастархону аз чизу чора шуд. این خراجاتایی که میشه хароҷоташ مثلا پیشتر میگفتن که برای دختر مثلا 20000 25000 میبرد حاضر میگه زیادتر خیلی خوب شده. не ха аку манам чандта духтар шавҳар додаму чандта писар зан додаму шукронаи аллоҳ 14 набера дорам. аллоҳ бо шукр. неки наз ба танзим ба танзим دختر توی دادن آسان بود یا پسر؟ ха аку писар осонтар аст. کمتر خراجات؟ камтар хароҷоташ зиёдтар. ака вай чӣ гумтон ака аку мегиред унҷа ба мебел мегиреду дигар сару либосу ваю ин ун мегиреду а писар ба ин хел некун. معرکه نمیکنه بچم پیشینا معرکه میکردن دیگه اوقات میکردن حوزه نه هیچی حوزه نمیکنن اگر من کدی نخی ممکن نبوده خاکت یا تا دور یا تا ندور باشه مگه جای نمیکنه شرط شرایط شد آذرش شده است اگه سابقی کرده نکرده سابقی کرده اما خواهد وایلایی که میکنن اما خشون میدونن که برای احتیاجی خشون میدونن بعضی ها ریا نمیکنن نرخوی مثلا دختر دوره 50 60 70 تا شده ایکسو خواهد که باید با خشون میدونن مسئولیت خشون قدیش میکنند و هر کی تو که معرکه کردیم ما اما همش خلاص کرده که ما کردیم و کیلوش 2016 تمام شده کردیم 2016 چه کردیم؟ هم موافق قانون قاعده که تن یه من سوق کتابو میکنم فقط این سوق کتاب کردن نیست همش خواهی با هم قانون شرایطش همش کردیم قرض جمع کردیم قرض کردیم خب یه قرض نمیشه اون کارو